Kaisar trading aron hele ta tun chuma kan video hian karle lam chu ni kwa tanga ni kwa sa tanga September ni hi thleng ani chumo chu mi chunga ta na intraday play the tura kan ron analyze te karon ta lang don ani ama sa in hemi video hi lo like lo subscribe he channel hi lo subscribe chak lo ngang en du bok chawa chuan in chen pe stock trading le stock investing ngam pang me she du le tweet tan he video hi lo share bokula chuan playlist ka siama ta khan investing basic te stock market basic te beka so ni tai bor vela yen card ron nga chunglam pang dinglam pa kan ain du choni lo en bok nga kami gi song khani se na han du khan bok pang ale amma sabera chuan bank nifty ania bank nifty kan en chuan hey ascending triangle siam chawtan to ania hei naktuk ni lawin karle lama hetilai borvel hi hemi lower trend line lower high hi azom chawzel chuan hetia breakout so hi arin noma chu a chan thenga important level tur chu 39500 39500 le hetlai swing low lai hi 39037 swing low hi aron break thak chon a trend aron thak thei ti shade be poi mo chon a daily candle hi en lokila doji ani daily candle hi an en chon chuan thil na chiang lawa po chuni se hetlai hi high ta hi major resistance ani boknga kan mark shim ngai so intraday chart chuan ei ti hian moi tak mai na ascending triangle ani adot le chuan sun tv kalau rin lok vek to sun tv hi volume da lo ni mo volume spike karon ne daily entai na hey tahen volume hi ron breakout wak me tlai borvel ne ne tlai te hi chau nat mel view me daily tang chuan tilai vel hi resistance nei ta se ala hlade ula ka hi intraday englo move atan chuan 30 points hi candle yen de ron siam chau te ni lo chuan chau coloring che lawa intraday chart hi ane taila intraday chart a chuan bullish flag nei dewa hi channel siam dewa ta hen aron la test le lawa chuan hetlai hemi lower low tlai pani hi tlai trend line ka ti na ni so tlai trend line kal tha hi lo ngai to lo ta ula mo lo mu mai ta ula hei ta hian resist support of money ta hian so hei hi descending triangle ani ve le the ta hian support azula le ala le don poni the ta tlai breakdown move ka du chon chan the don ni ma se long term ma chona bullish ti ka she ta poi mo trend military kha tha tlai lo short thot ai zon hemi channel a breakout hian ati chiang adot le bandhan bank hi ka lo la draw lo ni daily akan breakout ne ya lo en maula anal ro tu ka ma se matinga ni buin la mi ron tlalia fundamental thilo mem ka kala check mi lawa ma se technical ro chu hei hi ni tani ascending triangle nei ni
sending triangle này á đây là breakout ta volume này nó còn breakout trivia và mà sẽ tại hiện này còn reject khale pop mày ạ nghe ông dễ luôn nè long term trend ni enter shim shim na long term mà chuan consolidate đâu nè lại price range ai hen mà 430 lệ 231 này hen daily chuan a bullish lam a bearish lam lek anh nia omle thei pakhat bok chu hei hi fake breakout ani thei na lai pakhat chu kan enanga lo en maula ta nei a consolidate ani ta yan consolidate a breakdown tha mo stock chu kan share dia big move om nu hian hun rei tak chunga mo hun rei ro te consolidate le then ya ta hen he consolidate le chia hemi trend line upper trend line point ti point rin the to ni mo he time resistance thar ani in the point ani theya ani o chona ma hemi candle right over rom chon ti hian ri ring ngein karinga sending triangle anga kan rin lo ni chuan triangle pa nga kan rin ni chuan se tu na chuan hei confirm do nem breakout hi false breakout ani ti confirm do nem kale lama chinga hi confirmation ani ta dai ron tlaga chuan hemi dai changa chuk that breakdown hi hetian na resume le theini and consolidation ama mouse chelu tu then breakdown ta consolidate le then consolidate le then breakdown thachun jom theini a shet nga ya ani lo chuan hemi delete lok nga hemi swing low tai swing low hi hemi hi a break lawa heta in bounce chole ni chuan chhona chan skhaw ve le thawa ma se hemi swing high hi trend in reverse tia soi tur chuan hemi swing high tu na ka mark che thlai hi han break out chole tia pa ngai dewa a chole khang ai do ni ten ta trong price breakout để là con chuan mà anh nhìn đầu chuan hiền chụp thật xuân dòng thế này direction ông thấy bạn cần xoay nị chú chân chú hi breakdown dấu consolidation period poni thế mà thì bạn cần sẽ tới mở ra ni bản đan bên cả chuan intraday time frame hi lut le tai la hi chu bandan bank hi chu intraday ai ma ai chuan swing lam te po kok do ma zo ka line breakout ta kan ti to kai hian support la claim pullback ni in reversal candle ne ten chol the ni kha swing atan lo thai la hemi trend line hi han break chole chuan mo swing opportunity thal to ni do ni chuanin an dot le tan chuan bel ani bel hi ei entai la thakop me volume shocker on ne hi boy entai la ta trang chuk jangan tanga ta trang hei trên đống đàn cho gần sớt tôi cả sửa
downtrend nei thachar char ni ten lower low siama lower high siam thamo so he tain trend ron thak ta ni trend thak do nge consolidate don chu la shelo she che lo nangin ma se lai swing high pakhat mo lower high pakhat chu break chho to lai en tai la daily again tain break chho to ni lower high pakhat chu break chho to a in break chho a tlem pe chuk thale a lower high and siam le a lower low siam le a lower high siam le a lower low siam le a mo an a chho to ani chu wang chuan hi volume thadep nen hei tai chho boka tai break out a hi consolidate date le deuh ton ni na langa line resistance om deuh pani mai te mo time bot vela hian ei line po chu ni se kha bullish deuh hlek to kan ta hian fleck ang deuh hlek ka siama tai na rin point na rin tlang thea ten symmetrical triangle deuh hlek siam ni ta hian na ron englawa ta na ron bounce chho le ta bull san lo ama an chho le hi chunglam chotun ka ring deuh ma zo ka hnoila pang ai chuan kha pandan beng ani thakop me he po hi dot le tan chuan IDBI bank ania 15 minutes time frame in entire chau dan hi higher high higher low higher high higher low siam chawa break a break dan hi kan soinga moi khop me hi textbook khop me chart in ram dan hi mo and higher high ron siama higher high la mi nawa higher low ron siam to higher high siam chau chen ni hei high pakhat patni na chuan ta hian higher low siam le boka tikhan market kal chho zela bull structuring then break a chho le zela chuan ta tak hian engtin nge om zel don ala soi thei lo tani ei tlai ka mark na tlai area hian a chho chun zom le don chun he breakout le nga tikhan pa ngai tu ram yeng na chho le mai karinga ma se exhaust to mai thea chu wang chun he karon ri na chaneng tai tlai na consolidate thei boka tlai phei a hian consolidate chho real te consolidate chho a engmo triangle le mo penan le mo fleck mo khai engmo ni ber ka in siam karinga channel le mote chuan chho le mai tu ra ka ngai ni IDBI bank hi ole khati song khani se kar le lampang ta na intraday play du tan kha chu ron tilang to ta khami kha intraday play du tan big dewani ni tin chuan karon update thelo ma se friday hian kar le a intraday play thei tu mo chi ron ti ko tumanga ni tina chart tianga ron update chu har sa deuh leka edit har thina edit vel ring ai thina production post production te ti ve le ai thina chu bang chon kina dule nge moni group deuh lek amo discussion ni na tur deuh lek community discussion ni na tur deuh lek amo kema viewer intraday play thei tur ka ngai ho ron post na ka dule kina le kon siam chonga po chu ni se kha kar le ni kwa tanga ni thleng ani chumo September ni thleng August ni kwa tanga September ni thleng tan intraday play thei te chu ni ka channel hi lo like lo subscribe ka videos te lo share lo comment chap turin tang en cheu ni peace